yang belum mungkin. Kapor kelamit namar ngihap anit be sakaway kajingelang tingan ng Grand Slam. Ay kublay kerpang yaw rangba snong jong kaniga snong hamni halaw ba. Kidon ki rangba snong kinong yalam snong na kineki snong kiba marjan ka area law ba baro kaway. Kiriw rangba kibadon syadin kamtam yay ba asyang pliang bad yay ba Alvin. Ya pi kilong kami kilong pa ti kon samla bait kublay siya jango ko malaong iba Alvin ngaru ngapen ban mablem ya gajing bomla jong iban penbiang ya kapor namar ba bun palat ki meeting ya haban ya be keleng sodom te sikente nar kente kabang akwa ban keren man ke election ngejuan ban yeng na kene kejaga hakane kejaga kumni man ka election kelas election ka bangawan hang ni kadai katuk election MLA ar hajar pulai ngatrai bikin ma banga kan ter mga hima adum long cuma keren ada bentapan ya warlak berbahima PI kan ni ke beauty na ni kecing itenat hata sensar pada ngiya keren ya ke election ar hajarat pulai ngikwa banjo tenrei impoi sekatong ibahimaru ikwa banjo impoi sekatong bentana sebdul kamsu banyak keren namar ba baro armut kini kila combine telah banpoi di bawah hajar kabut piken kabut di bahima kan lu ken kabut di ba Alvin kan lu tenaka takadaw ngamdas ngau desu ban bat ya kapor jompi teka bangakwa ban ong kalong nginyami nang ne ban tray sito ngangai tenat paham ngapit ya kiparlok garu ngatai ki bitam hapo jelamai kala bat kumju wat hanot isu kidai kiparlok garu habaki jet ya kinomi kmat kita pek swatik patik ngakan mau hakan ka by election ka job ilok jong u chief minister jong u ba konrad oh ka social media te kong bagin rem bakumta bakum ni lai project lai posket ndai ha ka bakhadu ni tambon balai la pikli kata balai kum ni hato day tang namar ba day kalok jong sien lani day namar ba ki penbet le research ba kaji sia kalong tang kawai kin pait ba nong tebut agaro hills ki pet ya ke parti ke badon ke sorkar ndai tang badon lu kabayalam yo sorkar na kata kadaw ngijok da kabadon burok nga om banjin la day kato kabay election malong siya ni siya kasi siya tiya jong hila jok upra aswahala keleng saudong jaj benreu jom kita klem tipat siya no kinyalam pihi kata kada gijing tekane kalong ka jingsneng kanuksa ko kipat ba jong kamau senram constituency nakwa ban kentu kan paham ya pihak kan kapor ban ong ba uba Alvin udayu kandidat jong ka parti NPP ngidon mentalai po armut ki MLA hamte hapo assembly mentangi penyen arpo sangut ki kandidat MDC nang ne nakakasi Hills Autonomous District Council but arpo pramut ipen yang nang tay nako jante Hills
lada ki paibak nom tebut ki pet iau khnam ngatrai kalabiang dot kam ban kan mas namar gi dot kam ban jet ekonomi khmat ki biadon senda bat ke parti kabayalam yo ke sorkar ngatrai dei kata kabadon kan ai eng ki kme ki pa ki kon sama tementa komong on pi ka bang sultanat uba alben iba syang pliang iba don bentah ke sorkar nanta ni don bentah banya lam ya ke parti ro lada ijob iba alben ngong pi kinwan pit jingkhang hante sekretariat piong yau CM piong yang piong yang iki ministers baru jong ke parti NPP ke jingkhang ke la plehi bakin wan pasiau ya ki jing ki babun serta ngasyok mesin bah mendai ba chang pliang ikren siapa ka civil subdivision ikren siapa ka civil subdivision ngae happy ki pait ba jong ke Mausram constituency hatu pidon kam sisane em ke sorkar lada pidon kam penjok da kabadon burong bat mangi ngitip laka kamram ka ka bengin seu keliam ya pi kata ka bangakwa ban ai ya ka asyaran hakmat jom kita teko kilom keme kilom pa ki kon samla bai kane ka dekat kabuk sia ya ke konstituensi jepi meneh usamla wala kren wong uba sang pliang laong baki babon basar ki cing.com jong kan ke konstituensi de negara kedau mau pilasai ke segi usi bu pelaj por kenang banwan ngamenta kamit nga pelaj por kenang banwan hinyo na ku gade kejing kerpang jongi ya pi ki pajba jong ka mau sengram konstituensi menta kamit wanu deputi CM lasai wanu CM menduruhi kiwei tengam tip kam tip ma pi ban yang tenaka kada masrogon ong tang leng ba jong kane kakam kabang mangi giharu pilasutu ba ngidatmu sisai ka business omo paren we really mean business hapo mau sunram konstituensi tamangi ap ue uknam jo kipat ba jong kamau sunram konstituensi haka jaka bu knamun siap direct hapedeng jong kapedung ngate yo usiat sabalai kumlei sibun ramba hakakot tenang ta kabaar pi meneu ba albin ula batai ba ka institution kabadon kam tam hapo kejela megela jongi kadei ka district council Baka district council kenal bahal ada jia pakadu nget yana kajat benriu jongi kasadu namar balai namar ka an ka kanun kala banjak no sipor namar kam desu ka benta jong ka constitution ngaskau tenat ngayo mensib sibun baka executive committee epok kecinya lam jong ka NPP hakaba jong ba albin ke jong ba penyat kibaya lam ya ka executive committee kiwarra ikatukaan ka bedai ban itu ban perkubor kita kirang bakur kajing skau tenat nabang ngi nado menhendain thai kakur ngidon ban ngimla ban penkelai kakur nginemla lano ban kelai kakur ngade ubak tensong ngamla ban ong wingsong ngamla ban penkelai
Tensong tak kena tensong hadu benda yang mengar kena kita tensong. Te nalor nang ta ka diskusil ka penskem. Ya kita kinong ya lamkur. U governor u ai ka certificate manhakan ni ya don lang. Hau benai Januari. Hante hapok madan pulu kirang basnong nang ta kilong keme kisamlas nong nang ta kirang bakur kiawan hante ki phomut phomat ki samrke ki rumut balai namar ba yo iya kane kabor ka bompat juyo menuru haka history jo kebeklaya jongi kene pi menuru juyo tengah kwa ban ong ya pi dei kane ka executive committee ka balai lam da ka NPP kawan ra ya kane ka an ka bekerbang ya kirang basnong lanang aibor susu tambah don ki parti ki baberngem wat kirang basnong nanta balegi ko apan penskem ya kirang bakur ya kakur pule ya ketukaan pule ketukaan balai nambar ba don kita kinong yalam ki baong ba ladang apan kelajat supan le yu kata te kamon mangate kamon lajong de kasung hakamon te syong hakamon jonga mentah hakan ne karang bakur ne ndon kamon wat partai start kamon pikwa kamon jo pi le tangba le ya ketua jahit te wat pengkelah pidon ki ba persong tu baklalai pujaj lai puskin ong pi ka isir kai tek kilong keme tek samla anis ngaudai ya kita ki parti ki ba om bat pelajat he na kentesh na anis ngaudai di nganga om kumno pis ngaudai hakan ko rim na pis ngaudai ngai la de ngom pi jat pengalong deputi besar te ki khon jong adang rit bapli te kan su tho papa nge kwa ai jat no chapi balai na kali balai khon na bar ba pi ba pau nam che je su tunat chi skau khan ni kan jan ngop le than do ngop ko khon ka ba ma pi ai jat kan song ikme jo pi de jat kharsen teu ha i de jat kharsen teu pi pa de pi ai jat kan song kan poi ka pon ba ma pi pin ka bi ka kharsen teu kai ka ban jia mi kai ka jimi ong uto ramba o mga syo iti bade na bande uong hana ka syong sam ka syong tan shalong silawa tan judon ka syong sang hana ka syong mga swaken hana judon ka syong sang ani may geran okay kau kai kata teka banga isir kay nakataka daw mo ong ipi to ye bisar ba namar batang ba pisyo ban penbet jat ben reu pisgo ba pinyo ban pensom shit ye ki kon samla tang kata kalabian ngatrai ka babakla namar habalo haba yakren ye jisha ke jimut jat ben reu kamut sedang narumpe kamdei nang te naslading thung yuding ban mi kisla ki bencerngam sa mdei ba pin thung yusla kini ki bre juga ban thung sla usla kim tip baladawan ka eriong erngit tang sisikan la hablun tena kata ma kerpat ya pi tongin long ke bahusiar ban ada kerpat rip ya pi menta ka kenti kham tam ne lada bikwa bakan tuj ka jingkerku hapo ka mausram constituency Brockway arpo sautari ngakwa benui kat no gitam khule ye pi sia jago